pas les 10 tituro di warben juget. Neuhe web documentaire sur un drap l'ISVedia, multimédia, avec CAD war internet, de la rede ve mesket bob sort dielo, filmo, scrido, fotoio, enroladeno de Gilau, carteno, bob sort haler lac bars. Hag peso evek, etre oberiade. De la rede haler mon l'air nekevel un tel film avait zelet sans ceux de The Penkentan betegar fin, mais galarement l'air memroan. Neke de la rede galek une narration non linéaire. De la rede haler retorn l'air ou un bedatout. C'est là. Neuhe battes on croque d'or très OVC, telu web. De gentan tout mangoued un drap d'ivoire ben ar brezel bras. Zewa que tout à fait de un tel web wa kentor un dastuma dielo, mais tost war de un tel web déjà. Hag un tel web kentan de vad mangoued ou à Frankis, tenet de pesroy gant avrobagan di war ben a Brezelio Indechina à Algérie. C'est là. En eurer goudeze memwet antelwebman arvez alors agarvez di war ben naigrosmor. Arrête de l'arrêt tout dans le web c'est haler golet war l'erientes Diorin de Dundut. Winitra, ja. Diwar bra, même la bourre, oui, de Antel Web. De gentan tout web filmé de Naigrosmor gant Christian Bras, bla wejou DKP war Hugen. An war rod a film ou dim, be an oa pedereur wez anter. Filmet. Avec juste ne que be miret tout. Goude implié die ar CD Lavardine Mangoz a oa be imbanet gant Tia Vro Broléon a kaset de ben gant Marie-Von Bertou et daou Vilpem. An eure diwar an treuze zo be miret de nao vidéo a tregon a peder enroladen a pop vidéo p enroladen ra etre 10 minuten a 5 minuten. A pez ra un eur wez tri hart haler gilau pe zelet bantel web. Goudeze nehe mam jonget penoz diskwel ar filmo a mam jonget vel ur valeaden en amzer dremenet a sammes gant naigrosmor. Neuhe man goulet gant an treseur Christophe Lazé, a zo de spoufragan kichen zandriek, or ur pez tresaden gant ur bern di gweio, a neuhe bob tro vo gwelet ur valiz en ruve se, zo moyen de zelet deus ur vidéo. Neuhe mam labour kalz gant Christophe Lazé, pugurahe oa pez labour am eustra lakad un digwe de welet di war ben pop vidéo, a lakad pep tra sammes vel just. Neuhe ahe na gwet brasan tresaden I garrieren gavni, pez re 16 mètres PVC. Quelle heure manif? An ehe andresaden, moyen zo tro andresaden de la rede pe her betek fin andresaden retorner deus Penkentan a hep gout d'un dut quoi. An ehe m'ave avancé aussi zo moyen de vont de week-end c'est là. Neuhe arrive gwelet just avoir peso spécial ou de antelio web pugur haler zelet de za vidéo yo, mais verket obligé de zelet de tout ar vidéo yo quoi. Arrive vel
Ja, vale aden an he ve kuntud pes ve c'hoandor pe ve gwelet tut tiens prazokoz mon hez mon arren a he hop halon zelet deus a vidéo quoi. Goude vo zelet ar vidéo bennak. C'est la he. Mon mostra ou dare ne ferran deus zelet tout ar vidéo yo. Dem jonge de ve fe mad lakad listen tout ar vidéo yo. An he mem lakad ar bajen vese. A vidéo yo zo renket dre demo. C'est la he. A ne he moyen zo choaz gwelet ar vidéo yo heb istitlo petamant gant istitlo. Istitlo brezonek. Zezo ouid abeg ou pédagogue là comme quoi de gelenerien de zevel au rentel ve une ron. C'est la he. Ja. A Bob tro mem klasket chom tost de zapez lare naigrozmor bar filmo. De la rede mem laket un tit de pop vidéo un titlou zo tenet de zapez lar quoi. Zezo koz ou ejou zo titlou zo hiroar. Ja. Nehe, diwar ben an danve. Penoz mem gouet ouit choaz an tammor oa de viret. Pugur just oa ke voyen de viret ar pedereur oezanter. Nehe, pez oa gwelet de gentan. Ben fin bar pez oa be filmet. Gomzeke na grozmor kemese diwar i vendei. Pez lare oa kentor treu diwar ben ar vue gwechal dre vraz. Zezo koz ben fin an tolweb neket un tolweb diwar ben na grozmor, me kentor an tolweb diwar ben ar vue gwechal kontet gant na grozmor. Hag izel war an treu. Goudeze m'am klasket peseur speret oa gant pez lare, kad ar stur ouid an tolweb. Alors après ce mom kavet, alors de gentan tout mem laket vidéo yo diwar ben a labour douar, pugur zezo vel just un thème ave komzet longtemps ordin, diez e tremen hepan, mais goudeze mom jonget a drevors gilou a pez a lare, mom gwelet e oa daou c'her a deue aliez, hag an daou c'her ze oa a lor hag ar vez. Hag a ben fin an daou draze e a mon meustra quoi. Daou du a mon meus pez karre quoi. Naik grozmor larze i hun, aze e mandar neus nemet an daou c'her stur a lor hag ar kontrol deus a lor ar vez an daou c'her stur o de stumet tro speret ar breton dreistol e broleon. Ne hem am dibabet labour diwar an daou demze, daou c'herze, a choaz ar vidéo yo de viret diwar ze. A ben fin, prazo dreg an daou c'herze. Ben fin, dreg an daou c'herze, man plas an dut ergevredigez. A rezo ar vidéo, a zo i titl, pepini a gave i blas entiegez, me pelor ouid entiegez ergevredigez. An eur a ve gwelet plerman a lor hag ar vez, de la rede peve derret i blas e bar gevredigez an drache a diez e lor, a pe vije mont mez deus i blas, pe vije an dut e vije disanvol pe ne heulienket an en mat, ze a diez e mez d'an den ad ar 20.000. A ze zo gwir e barz kemen pazen zo tout pad bu e an nen, ze zo koz m'am choazet an temo, en o mesk ar 20.000, ar gwelio, ar garante, an eurejo, a sexualegez, a pe vije ganet ar vugale, a pe varwe a reo goz. Alors per vuan e oa stadse alies e oa blant da religion quoi. A ze ve gwelet la kom zo video yo a zo zitl
a horf a hik wa pehet, petamon betek neuhe ar bugel newevet a oa un dra benak sotrot, ur vaouez pa dezebet ur bugel a ranke bean dilastrezet. Avel just an tem diwean, he ar brezonek, pez o lian kalz gant ar vez, vel just quoi. A he vegolet, an eb a gomz brezonek ra poan speret d'ar mabik bien. Neuhe, ur wech gwelet tout se, c'haller nan houl, pe mat, pe val, kave nahi grozmor a speret se. Pe jilaour nahi kozel, ben wejou c'haller jonjel, mate da kerse deus an amzer dremenet. Wejou lié c'haller jonjel gave abek en amzer dremenet. A ben fin, gwir war e un dou. Mad a val oa an amzer dremenet, perjou mad a perjou val oa. A ben fin nahi grozbor ur zel fin war an treu quoi. Hag ar pez a c'hall diez peadra de brederi an goude quoi. De skouer e lar ne maon ket o c'hober du passeisme, tout an treu ne oan ke mat. Petamant e lar peptra ne oa ke mat, an dro sper ede a gav din a oa mat. Ne c'hez o moyen de zelet deus ar video. Alors, je vais tester d'argent.